Награждается президент Национального конгресса татар и тюркских народов Иванеев Рустам Фаизович. Это человек, который действительно очень большую работу проводит в правлении, как бы пытается консолидировать татар, очень много средств на это тратит. Честь ему, хвала, вот теперь он стал наш академиком. Biz İskitkiş Motor Meclis'te oturarız bugün. Çünkü millet itip, mana şunday ziyalılar milletinin Allah'ın ardında varışı zor galimler bilgili. Hem dünyanın koysağına, şımağına varıp çıksan da bugün de Tatar degan ismini aytsan, bizde şunday galim var, bizde şunday aşışlar yasagan galim var deb aytırga hazır bo'lib turadi. Bu Türkiye halklar, Türkiye, Avrupa illerinde de hatta Latin Amerika'sında da illerin şıratkanlarının Kıtay'da da, Japonya'da da, hem kuşmaktaklarda. Kızgançlığa karşı bizning galimlerimiz taralgan dünyanın türlü sebeplerine, çünkü üzümüzün kısalarlarına alar siyip bite almıyorlar. Dünya kuleminde Tatar'ın akıl yerleri. Bu kitap beni bir de şartlandırdı. Elbette bunday umtuluşlar tarixda bo'lib turgan. O'z vaqtida bizning Orenburgda chiqishi Shura jurnalida ulug' odamlar ham buyuk hodisalar degan rubrikasida Rizoattin Faxriddinov o'zimizning ilk ko'p olimlarini fen ülkesinde, dünya kulem fen ülkesinde aşış yasagan galimlerini bir bara jurnalının her sanında. Hem o yalışmasam kitap bulup da çıktı, sonuçta yıllarda da çıktı ki vakti yılanına, yüz vaktinde de olup basılıp çıktı. Eğer de bugünkü günde Tatar galimlerinin tulu ensiklopediyasını jiya başlasak biz dünyadaki galimlerinin 10-15% Tatarlar ekanligidan natijaga kelib chiqarishga mumkin. Chunki xalq ilgililikdan ilmga, bilimga ham fanga umtilib yashagan. Ochishlarni ochgan, aytib yer sharining shor bo'lib Quyosh kürəsində ilerleminde bizim Seyif Sarayı birinci tapqır etib çıqqan Kopernik'ten 50 yıllar evveldi aytılırken bunda da negiz var. Mən bunu kullanıb oturamam. Həzir mənə türlü urunlardan, türlü şəhərlərdən, şu isətdə Məskəvdən gidib, türlü dalmaq kişiləri mənə bunda yığıldı. Həm nəslə durumdası yaşarız, millətimizin yazmışı durumda. İndi mənə şurada eykərimdir. Əgər də bizim millətinin, anın dilinin yazmışın, milli məqalisimizin bir türküm yazmışlar, bir türküm dil ədəbiyyat valikləri, bir türküm artistlarına illə varayken, o vaxtda bir deyişin nəticəyə işi almıyor. Başa mənə şu bizim qürünüklər, fiziklarımız, matematiklarımız, yollar, başqalar bu məsələyə tıqlab kırşayken, o vaxtda bizim unuşlarımız hiç siksiz bulaşar, mənə indi qarib göstərdi. Bu eykəgətləgən bir fikrin şuşu. Mənə bu nəsə Xucalardan başlayırız. Mənə bunda Xuca 82 məktəb. Bu benim için şahti qədərli. Gerçi anda durmasam da mən biraz qırğan idim deyib, mən bunda oxumadım. Lakin bunda mən üniversitede 67 yıl işləyib başladım. Həm bunda mən studentlarını alıb gidəydim. Bu 82 məktəb Tatar məktəbiydi, bürüləb duraydı. Həm bunda türlü şaralar, mən əzmi, küpmü, fəndə umuşqa erişkənmən ikən bu məktəb kollektifinə, anı oxutuşlarına burçlu. Bunda işləydi, Zərilər Nəbiyevə Hafizova deyən, şundan indi Rusiyanın ad qazanan oxutuşsu, həm onda praktiki uzğan studentlar indi köpçülüğü məktəbə gidib, onlar ilk də nəticəli işlərdə.
hem men qarab turam Bayın Nasır'ını ko'targanlar. Mana shu yillarni ko'p bo'lsin edi. Lekin zamanında Tatar maktabi bo'lgan shunday maktablarning bizning ko'bisi hali Ruschaga ketib bordi. Mana Rinat Safiyevich bek muhim ayol ko'tardi, masala ko'tardi. Bizning bir ilk valimlarimiz bo'lgan turli tarmoqlarda, lekin ular endi nechikdir o'z millatidan yiroq qarab ketadi, o'zining tilini unuta, o'zining urf-odatini unuta. Hem bunda endi biz mana shu kimchilikni anglay boshladik. Hem endi bunda avvalni Qozondan biroq Moskva ko'rsatadi. Moskva ko'rsatadi. Mana Rinat Safiyevich aytdi, u mening student, men uni suyunib turay. Hem ondan mana shu kirib Tatarcha сөйләшү. Bizning Qozonda mana bu aytib nechikdir keyincha e'tibor etilmaydi. Hem tag'in endi Rinat Muhammadiyev haqida so'z chiqqach, mana gazeta haqida men hech ta'kidlagan tugul boshqalar bunda shundan aytdim, gazeta aybat chiqarganlar. Men endi butun nomerini qaramasam da shu tekshirishlikli hem mana bizning Tatarning ko'rkam kishilari uning ish amallarni ko'rsatib borlar. Bu ikkinchi aytilgan gap. Endi hozir yana bir masala. Şundan da buna kitapның tilese indi kitap azmı ko'pmi kitap çıkargan kişi, onu yazının, onu tüzüğünün, onu çıkarının nindi meşakkatli ekanligini biladi. Men mesela özüm 70'den vaqtda kitap çıkargan kişidir. Men alanın hemmesini tege vazap bilen çıkarasım var. Lakin ondan sonra bir kuvanishi bo'ladi. Mana bu kitapqa endi aktarib chiqdim men ko'pmi kuch kirgan. Texnik yog'idan uyushtirib, lakin biz onun o'zagida hozir Tatarning bizning mashhur kishilari qo'yilgan. Hem bunda aytdilar endi shaxslar mana Farid Urazayev endi Sarman yigiti Eğer Nila Murat Trendiler neslinden başkalar bir maturuna konferansiya uzdurdu, onun inisiyatif süre. Hem bunda şahıslar hareket. Eğer de şunda indi milletin yazmışın indi şahıslar hareketken hem biz şunda kurunuklu kişileri bizni bilirge iş. Onlarını davamda, maslığa jitkirge hem bunda umuşluğuna ürünek. Hem bunda eykelerine eğer bunda kirip algan başkalar indi şundan kirip anısı. Hem buna ulim bunun indi olga tabada devamı bulur. Bunlar indi biraz ereşey kulemde, başka kimyayı, şunun bir retten bir terminalini şit illerde işlegen, bitti neticeli, Tatar'ın unutmuşu işlegen valimlerimiz şahti var. Mesela indi Türkiye'de buna olar. Buna Ahmet Timirler, Ahmet Ahmet Kuratlar, onda başkalar, indi alan bir Türkiye başka hizmetler kuşsu, alar öz milletine hizmetli üzet yapılanlar. Buna bunlarla aldavsa bulur. Hem buna indi iktaşlar, bugünkü günümüzde bizning, buna hazır bu İslam dininin 100 yıllık umayılar. Men onu uyanıp verdim. Münasebetini bilesiz. Şunda İslam dinine, başkaga reşek bilemde. Lakin şu umay bilen, prezidentin mahsus kararı ukazı bilen, biz kim kulemde şunda bir ilet ettik. Hem bu bizning Tatar İslam bilen beylengen, künçümüz dünyası, hem şundan bizning indi umuşlarımız var iken, bizning indi urta basınlardan kile, hem indi urta basınlarda bir Müslüman sivilizasyası dünyanın üzerinde bulgan, bizning abi babalarımızın İslam arbitsine kırığı, onların şunda sivilizasya üzerinin tulu vakaretli ilçesi ərzası itken. Şundan hazır indi İslam dünyasına kırığı. Bizim milli varlığımız da İslam dini arkasında şunda biz anlatmışlı. Hem şu hazır bu vakta 1100 yıllık umayılar. Bitti elbet başlangıç. Cemaat biz yıplak kalmayıp, şunda ilk uleminde bizge, İslam dinine, şunda Rus kurman halkların yazmışına, tarihine ihtibat artırgadır. Eğer de biz şunda indi Moskavlarına, Krim'den şundan haritalarını yapsak, biz konuşkayı inşallah. Biz şuna özümüz küteri, özümüz terep iki, özümüzün buluşlarımızı, Kıvay Teala vergen buluşlarımızı, biz indi haklı revişte, zakonlu revişte, başkalar yanına bütün yaktan indi biz talep edip, ihtibar için rahmet. История – это наука, которая из человека делает гражданина. События, которые мы переживаем сегодня, это события, которые из этноса делают нацию. Вы скажете, татары уже давно стали нацией, это правда, но этот процесс должен воспроизводиться. И вот эта книга, которая предназначена, мне кажется, целевое ее значение больше всего для молодежи, для того, чтобы узнать выдающихся представителей своего народа, их вклад в российскую и мировую науку, это событие, ну я не побоюсь этого слова, эпохальное событие. Я думаю, что сегодняшнее издание, кстати, очень хочется отметить полиграфическую культуру, то, что оно сделано в цветах татарстанского флага, это не случайно, это очень
правильно и политически, и исторически. И я думаю, что это событие только начало огромного пути, который может быть продолжен в нашу цифровую эпоху. Мне представляется, что вот это издание в оцифрованном виде станет основой такого большого проекта, который мы с Расимом Радифовной задумали, как электронная татарика. Бумажная версия документа не позволяет включить все труды, ссылки на эти труды, такие наши академические показатели, как индекс Хирша, цитирование и так далее. А вот в этой электронной татарике это может пополняться, использоваться студентами, использоваться в научных целях, да и просто в историческом таком самосознании народа. Поэтому я желаю авторам продолжения этой работы, а нас всех поздравляю со знаковым событием в жизни. И еще хочу сказать, что я в этой школе присутствую уже на 3-4 раз. Школа становится таким центром событийных мероприятий, касающихся культуры, истории, прошлого и, конечно же, будущего татар. Спасибо вам большое. Гильзур Рахматов, товарищи, Дарья Ганича, Özbekşat, sizin bunlar belirli kuruluşlar, çünkü sizce bu kitapla rahatlı faydası olsa bir şart oluruz. Hazırlıklı biz bugün akademik fennin üzerinin дипломlarını veririz. Почетным дипломом награждается советник руководителя исполкома Всемирного конгресса татар Валеев Ильгиз Сасаевич. Bütün Dünya Tatar Kongresi işgalinin ardından biz bütün Dünya Tatarlarının içtimai uyuşmasını vatan uyuşturduk. Şu vakitte Şehri Tatarların parçalardan Moskvalarında biz Kreylik Sadovoy Kольцо'dan Ampresiyan'dan Motoryurt'a bu vakitte biz Prospekt Mir'de her paravutan şu vakitte 30 yıllık birinci Tatarlarını biz aeroporttan Şeremetyevo'dan sizden ilgizge alıp kileydik, ettiğiniz ise şu zamandan beri kişi dinarkana Tatar milletine hizmet edecek. Rahman. Mansurov Роберт Мерсаролов. Награждается начальник комитета по работе с татарскими предпринимателями исполкома Всемирного конгресса татар, исполнительный директор Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям Уразаев Фарид Яскарович. Награждается президент Национального конгресса татар и тюркских народов Ивалеев Рустам Фаизович. Это человек, который действительно очень большую работу проводит в правлении, как бы пытается консолидировать татар, очень много средств на это тратит. Честь ему, хвала. Вот теперь он стал наш академиком. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaderlik konaklar. Betigizge şiksiz bir zor rahmetlerimizni bildiririz. Siz bunda kelib bizim Tatar halkının derecesini ko'tarasiz. Biz Meskida ishlab, biz Tatar halkı turida bir qachon anlatmaymiz. Biz tirishamiz Tatarcha so'zlashga. Bizning aktiv ijro. Bizning cheksiz ko'p fan kishilari. Biz kitob bu shimirgan kitobimizni yoshlarga ko'rsatmoqchimiz, что ular tarashib shunday zo'r o'qishlar, zo'r fan olib, zo'r kishilar bo'la oladi. Bizim Tatar halkı cheksiz dardli, tırışlı xalq. Bitta tırışlı xalq. Bizden cheksiz yaratgan professorimiz, akademik Burganov Avdas Husaynovich, filosof. O 400 kitap çıkarılan. 400 kitap. Ekipman monografiydi. Cheksiz 98 yaşında merhum oldu. Tigide yaba gitti. O gitti ağırmışa.
Просто теге сындырды, представляемде, теге улинды, әделерінде үзлеріне теге переговор ясады енді. Міне бұл кіші шексіз біздің татарлар турында шексіз көп ойлады. Біздің не только татарлар турында, но орыс халықта, бүтін халық турында ойлады. Ол шексіз көп yazdı. Халық турында, халық байрақ тұрыр үшін. Ол өзінің келген вақытта бір әдекке мен айтқан, елгері де айтқан өз китабын шығаруға англис тілінде. Мен шулай ойлап қарадым да, мен аны шығардым орыс тілінде. Но мен там сайт біз ясадық Татарского центра академической науки. Аны біз ясадық үш тілде. Татар, орыс, англис тілінде. Біздің сайтқа кірелер енді бүтін дүниядан Америка, Австралия, Швейцария, мен әйтмеймін алар көп кірелер дегенде. Біздің сайтымызға артық ол яшады. Но Алла тілесе, анын не көбейер, кішілері де кім кірейкен көбейер. Шоң үшін бұл біздің кітабымызны біз тараттық. Кімге керейкен таң бұранда бір 5-6 кітап бар, аны да береміз. Алла тілесе, анын шексіз философский взгляды, анын яқшы, шексіз яқшы. Бәлки бүтен кішілер әрдәселер Ленин біздің бабайымызды. Ол Ленин бабайының нелерін де таба, нашар яқларында, но яқшы яқларында таба. Шулай бүтін философлардан бек анализ ясый тұрған кіші. Мұны ятыр бек қысқа болмады енді мұнда. Бек зор рахмет өзіңізге тағы бір мәртебе келген үшін. Сіздің өміріңізде татар ошағы яна, ол янса, бүгінгі күн таңында гірлеп яндырса, сіздің көгеріңізді анарға біз бек шат болыр едік. Рахмет. Yıllar öteyip orada başkortaysam da, öpürünce veledetse de kalentaysam da, Kümülümüzün 70 kalır, iş kortaymaz, Yıldan kışlı bulup kalır, kalentaymaz, Küreğimden benim şigarıdım salma, Üteremin korkusam da olur kalma, Kümülümde gün pamana yaz, pamanda yaz, Şahir kümülümde kış bulmayı da kar yapmayı, Yardaylarım yürügende Beşli olmam bakırayım kürgende Biz gideriz, siz kalasız deyip yıllardan Cesedimde tufrak bilen gümden Cesedimde tufrak bilen gümden Ne bu size? Çünkü şimdi öyle. Kuşukla milletlerine çakırlardan, kuşukla çakırlarından bir başka milletlerini kabul ettiler. Yani şuna göre min sana sözünü ettim. Ömrüm bu yanın sina borçlar, gito